خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى رسول هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خان عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Abdurrahman bin Auf lan saking Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Abdurrahman bin Auf manika sahabat paling sogi Sayyidina Abdurrahman bin Auf nih. Cuma sogine nikah ning akhir umur beliau sedeh keadaan tak wajib zakat saking dari petada kabeh itunya. Beliau ini pacet dalam masalah bisnis luar biasa sampai saking dari hebatnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf saumpamana ngaleh tanah dari sekale dari tanahnya ke kenenge jual. Hebat luar biasa beliau Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dunyana beliau saya menyokong atau saya menanggung biaya-biaya audin dari keluarga Kanjeng Nabi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jarak sekian kilo Sayyidina Abdurrahman bin Auf neka dari sekian jarak kilo ekeding mau nyena monakolaan dari negara Syam mau nyena ontah bicaren saking dari benyaan kolaan krutuk emas-emasnya beliau neka emas lantakan sampai pegawai neka tak sanggup mecel. Saking 2000 nyan emas saya pecel, bener mecel betul, mecel emas. Saking dari tak kuat sampai tak sanggup pegawai. Tapi beliau neng akhir umur dunia ini ka bagi rata bagi kasa bagi sampai tak wajib zakat. Saking dari sobung dunia na. Abdurrahman bin Auf. Luar biasa soki keng tak ngerasa aki kesokina. Selama neng Mekah tinggal kabeh dunyana. Norok hijrah dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dina kabeh dunyana. Nah, maka hadis dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gal dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi la yaghramu sariqu idza uqima alaihi al-hadd. La yaghramu ora nempui sapa asariku wong kang nyolong idza uqima ari kalane den tindakaken den tegakaken alaihi ing atase sarik apa sing den ukima apa sing den tegakaken al-haddu hukum had. Rawahu nyritakaken hadis sapa An-Nasai Imam Nasai wa bayyana lan mertelaaken sapa An-Nasai annahu sak temene hadis iku munqati hadis munqati. Wa galan ngendika sahabat Abu Hatim Imam Abu Hatim huwa utawi hadis iku mungkar hadis mungkar.
dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu la yaghramu sariqu idza uqima alaihi al-haddu. Tidak wajib bagi pencuri mengganti sesuatu yang rusak ketika sudah ditegakkan atasnya yakni hukum had. Tak wajib hukumah maleng orang sing ngecok nikah ngenteen perkara sekecok mun bareng sekecok gelek rosak. Berarti sing merosak maleng. Ketika ampun etegaki hukum had potong tangan, maka barang yang dirusak oleh si pencuri ketika sudah uqima alaihil haddu, ditegakkan hukum had yakni potong tangan, maka tak wajib mengganti sesuatu yang dicuri keadaan rusak gelek. Tak wajib ngenteen. Nikah hadis nikah dalil ala annal ainil masrugah idza talifat fi yadi sarik lam yughramha ba'da an wajaba alaihi al-qat'u. Nikah hadis adalah dalil mun beda orang ngecok bareng sik kecok nika rosak bedening tanang maleng, maka maleng gelek mun pacet ampun etegaki hukum had, hukum potong tangan, maka tak wajib ngenteen bareng serosak. Baik rosaka gelek bareng gelek qoblal qat'i au ba'dahu. Baik rosaka bareng sekecok bi maleng gelek setelah hukum gota' penenggal potong tangan otabe sebelum rosak berning tanang maleng gelek bareng sekecok tak wajib ngente. Mun pacet etegaki hukum had yakni ngedok tanang. Nikah pendapat Imam Syafi'i, pendapat Pasir Imam Ahmad, pendapat Abu Yusuf, pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat Imam Ahmad. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah beda boleh. Pendapat Imam Abu Hanifah tak pada berseberangan dengan pendapat Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i tak wajib ngente bila pun lah napanya mana hukum tanang gelap pun ketok rosak berning tanang maleng tak wajib ngenteen. Oh tak beelang pada bi rosak. Beda orang ngecok sepeda motor sing semaelang maleng kecok kia jeruk makan jeruk, kurang profesional maling berarti. Oleh ngecok, kecok boleh. Temo cek ngecok sing ngecok pertama neka A. Pak elang sepeda motor, ampun hukum had berarti ketok tanah ngecok sepeda motor. Apa wajib membeli sepeda motor selang? Tak wajib. Tak wajib membeli, mon pacet ampun ketok tanah. Juga tak wajib ngenteen bareng se rosak, ben tak wajib ngenteen nempoen bareng se pak elang bi maleng nikah ngecok emas geger oleh ngecok gelek teh temu kelero ngape ngemas ah ngecok PC mari ngecok oleh kelopai teh kebo akhir kelopai temu orang kalah apa wajib nempoen PC se kecok gelek mulai ketok tanah tak wajib nembon karena kalau ben had nikah ampun gugur gharam yakni napa wajib ngentek nikah ampun gugur hukum wajib membeli mun pacet ampun lah ketetapan hukum had yakni ketok tanah. Nah mun pacet pun beda ketetapan dari hakim bahwa orang nikah wajib ketok tanah maka tak wajib membeli otabe ngenteen bareng saya rosak gelek. Nah, nyecok sape. Mari ngecok tak mati sape nah. Tepak sape sakit saya kecok. Apa wajib membeli kan mati berning tanah maling tak wajib membeli. Mon pacet ampun bodoh hukum ketok tanah. Tak wajib gharam. Rosak maksudnya kan tongki rosak baik naka rosak gelek
sepeda motor tabraki, otaba motor nabrak, otaba sapi na oleh ngecok, napa sapi sa oleh ngecok gele, perosak artena sampai mate berning tanah ngamaling gele, mon pacet ampun bodoh hukum had, maka kukur kewajiban membeli gele nikah dari hadits nikah. La yaghramus sariqu idza uqima alaihil haddu. Tak wajib membeli kang kuisi pencuri ketika sudah ditegakkan hukum had. Nah, sawaun atlafa qoblal qad'i au ba'dahu. Baik si pencuri gelek yang merusak barang atau yang menghilangkan barang setelah ketetapan, setelah dipotong tangan atau setelah potong tangan. Nah, adapun pendapat Imam Abu Hanifah pendapat Imam Abu Hanifah enten tetap wajib membeli. Karena hukum gota, yakni fasara al-got'u badalan minal gharam. Karena hukum potong tangan nikah adalah satu pengganti badal daripada gharam ngenteen bareng seelang, ngenteen bareng see perosak, bareng see kecok gelek mak rosak berning tanang orang nikah. Maka ketok tanang gelek ampun dadi badal, dadi pengganti daripada gharam yakni ngente. Nika pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad. Adapun wa akharun wa riwayatun an Abi Hanifah, sebagian ulama mengambil riwayat dari Imam Abu Hanifah annahu yughramu, sesungguhnya si pencuri wajib mengembalikan sesuatu yang rusak, bertanggung jawab. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal yadi ma akhadat hatta tuaddiyahu. Berdebu alal yadi ma akhadat hatta tuaddiyahu. Alal yadi wajib atas tangan, ma apa sesuatu barang, akhadat yang mengambil hatta tuaddiyahu sehingga mengembalikan apa yang telah diambil. Artinya tanang saya ngalak nika wajib membeli apa saya kalak bi tanang. Hukum tanang tetap had. Nika hukum paten. Bila pun ngecok lebih dari 3 dirham, ya berarti ketok tanang. Untuk membeli juga wajib membeli karena hadits nikah alal yadi ma akhadat hatta tuaddiyahu. Apa yang telah diambil oleh tangan wajib dikembalikan. Walaupun ampun ketetapan hukum had, hukum ketok tanang ampunlah kewajiban, ampunlah tetap pagi aben kening ketok tanang tetap wajib membeli bareng saya kecok. Pendapat Imam Abu Hanifah. Ya cok HP matalan, HP rosak keker kain ulen ngecok kening masa buru ngoloncak ke sungai ada pipi HP ngegeble kapi dari merosak HP merosak wajib membeli walaupun ketok tanang. Pendapat Imam Abu Hanifah. Jelasnya harus tanggung jawab. Al-Quran pun melarang. Mereka saya memperkuat dalil Imam Abu Hanifah hadis yang kita mereka alal yadi ma akhadat hatta tuaddiyahu. Sehingga Imam Abu Hanifah berpendapat ketok tanang ben wajib membeli barang. Apa boleh dalilnya? Neng Al-Quran. Di qoulihi ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta-hartamu di antara kalian bil batil dengan cara batil. Tak boleh ngalak dinoreng, berarti mun ngalak dinoreng hukum ya wajib membeli karena larang di Kanjeng Nabi Gusti Allah. Al-Qur'an melarang orang ini kadeer dunya noreng, wajib membeli. Wala yahillu malu mri'in muslimin illa bi thayyibatin min nafsi. Maka tak oleh ngalak bareng orang sesama Islam ni tak oleh. Maka mula tak oleh sini ka napa wajib membeli. Ni kau baca hakul adami, berarti beda hak dua. Orang ngecok ni ka andi hak dua, berarti tanggungan hak dua. Apa hak Gusti Allah ban hak orang saya kecok. Lisarik hagani, orang ngecok ni kan di hak dua, si wajib etekan ni. Han Gusti Allah ketok tanang. Han orang karena pun ngurugi orang wajib beli barang. Nika
Maling ini kebanyakan cuma hukum negara, hukum Gusti Allah pun juga harus. Fisarik haggani haggullah wa haggun lil adami, haggun lillah wa haggun lil adami. Faqatadi kulla haqqin mujibuh. Maka wajib karena pun orang sengecok ketanggungan hak dua, haqqun lillahi tabaraka wa taala wa haqqun lil adami, haqqullah haqqul adami, hak Gusti Allah. Apa hak Gusti Allah? Ketok tangan. Hakul adami wajib membeli barang saya kecok. Maka setiap hak daripada dua hak nikah wajib etekani. Nikah adalah pendapat daripada ulama saya masyhur, yakni saya lebih kuat. Tak boleh ngakan dinoreng, tak boleh ngerampas dinoreng. Mun tak boleh ngerampas berarti wajib membeli. Wajib dhaman, wajib ngenteen. Aku lihat maling nikah ning dunya mun tak ketok ya bertambah berat ku ning akhirat. Hukuman ning dunya nikah. Hukuman ning dunya. Jadi dari hadis nikah beda dua pendapat. Mun la orang kela ampun ditegakkan hukum had maka gugur kewajiban membeli, pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Abu Yusuf. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah dan sebagian kalangan para ulama tetap ketok tanang dan wajib membeli barang karena hadisnya kipaneka hadis kala alal yadi ma akhadat hatta tuaddiyahu dan ayat Al-Qur'an wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Karena orang melakukan pencurian keberarti di hak kewajiban dua iki penega hakun lillah dan hakul adami sekutu setiap dari hak ni wajib tegakake hak Gusti Allah ki ketok tanang, hakul adami juga wajib membeli. Ngalah apa bayi wajib membeli sampean. Jerum walaupun jerum. Hatta jerum. Ngalah apa? Ngalah barang sereme tapi tetap berhisapan nikah. Apa boleh ngalak tanah? Apa boleh ngalak tanah? Oh karo ning berapa sakelan? Iya tas sakelan ndak bener. Ndak bobo sakelan deh. Ndak ada bobo petong bumi. Berapa ukurnya? Wallahu a'lam sampai berapa meter ke bobo nih. Jutaan meter mungkin ndak bobo nih. Iya tasnya cuma setengah kelan. Sebrian dengan secengkil dia ngalak dinoreng bil batil kala bencara batil. Ngangsek boleh pager, ngangsek pager sampai sekelan. Iya ya tasnya sekelan ndak bener. Ya tak sekelan ndak bener. Apa tumpuk di sekelan ping berarti dia ping jutaan ndak bebo jutaan meter nih ndak bebo. Mau ngalak dinoreng wajib membeli. Mau tak mampu membeli sampai anda wajib minta halal lah. Engkau sengalak telur bener. Oh kan soro tetua budu. Telur kalak kaki wajib membeli nikah. Karena ning Indonesia sobung hukum potong tangan. Mau cek saking ki beda potong tangan maka ki beda pendapat saya tak wajib membeli bareng saya kecok. Cek saking beda hukum potong tangan karena pun tak ada hukum potong tangan ki wajib cek wajib apunan membeli bareng saya kecok ni berarti. Nah tegak ki hukum had juga wajib membeli barang saya kecok. Setiap kedua dari hadis nikah masalah hakul adami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyeritaake orang sebanyak amalah. Bodo orang seteh ngiba amal ka amsalil jibal enga gunung. Para malaikat pun kagum deka amal orang sengak gunung nika. Pasane terima, haji terima, umroh terima, Al-Qur'an terima, ngaji terima. Walhasil ibadah terima kapi sampai menjulang tinggi
sampai teki amal yang ngak gunung ben malaikat pun kagum gawo pola na amalah terima kapi nanging Gusti Allah ada budak malaikat gila jawok gawo benyao tang aja fayaqumu ashabul madzalim maka orang-orang saya pernah kane ngajeb ikuli sampean nika pakai pejeke nuntut ya dan ngersanipun Allah Subhanahu wa taala fayaqumuna ashabul madzalim orang-orang saya kane ngajeb ikuli sampean ning dunya ni kepada jaga yakni jaga nuntut qad sayarab qad sabba irda hadha wa akhadha mala hadha wa daraba hadha fatuqda min hasanatihi hatta la tabqa lahu hasanah orang yang nuntut jaga ngancung ya Rab qad sabba irda hadha orang ini pernah mesoen den kaula pernah orang ini menjelek-jelekkan nama baik keluarga den kaula irda hadha nika pun saya nyanyi menuduh ngebe fitnah wa daraba hadha orang ini pernah nokol orang tanpa andi salah wa akhadha mala hadha pernah rasana ngecok di noreng nikah dunya apa jawabna Gusti Allah apa beun meuli ngecok apa beun meuli nokol apa beun meuli sebagaimana perbuatan bilen yang dunya lah kaula tak nyokona beulesan sing nikah kaula nyokona amala fatuqdo min hasanatihi hatta la tabqa lahu hasanatun akhirnya esauren dari kebagusan saya ngak gunung gelek potong ngerasanin potong pencemaran nama baik potong nokolen orang potong ngalak tunyan orang potong hatta la tabqa lahu hasanatun sampai kebagusan situng pun tak ada semakin banyak orang melakukan penganiayaan, kezaliman. Zalim benar cuma sekedar nokol. Zalim dengan cara memaki-maki orang, mencaci orang ataupun dengan cara mengambil barang orang termasuk zalim. Semakin banyak kezaliman, semakin berat waku ben amal ibadah kul manci dengan terpotong secara otomatis. Sambian mangken di pulsa. Nyanyi terpotong. Nyaman tak nyaman? Tak nyaman. Ceki burung saya lah tak ada. Noro apa kakek? Enjak kok tak tes apa ya jan. Mak terpotong dia. Moro kare 200 ya tak kena nggak penelpon. Ki burung kok ngisi, ki burung ngisi pulsa langsung terpotong. Oh berarti kakek banyak senoro. Enjak kok taruh noro. Ya, tak mungkin kakek mau tak noro konten-konten selain. Mungkin buat noro apa ruas biar terpotong dengan secara otomatis pulsana. Joko tahu tak mungkin mau taruh noro tak mungkin terpotong. Pada gua gulet, potong dia. Kemetang haji, kemetang umroh, kemetang ngaji benar ben sobur. Ada gurceng wis. Etat petat pak, etat petat. Ada sama sekali hatta la tabqa lahu hasanatun sampai kebagusan situng pun tak ada. Akhirnya malaikat atau oleh orang terus ban saya tak ada kebagusan nah. Senaki ki banyak. Kesalahan ki banyak. Harus ki durung saya nyopain diri. Nyopain macam-macam saya nuntut kapi. Ada saya tuntut kok aku kok. Akhirnya kecuba na orang saya salahin bi kulit sampean, kecuba na bagi ke kulit sampean. Wis tak norok ngelakonin kecubaan. Tapi ngerasa aki seksana. Mulai tak ada saya bahagia kebagusnya. Ibarat kulit sampean benyao tangah, bungkoi sita, kendaraan sita, tuku Tegal sabe etat petat kapi kalai kapi, kalau bang disa, kalau bang dina, kalau reng soki dusa, kalau reng soki dina, kalau tetangga, kalau bisa nuntut kapi, bes, tadi apa? Cekak bayi matan melolo. Oh di gelandangan wis, atap sebagai langit sebagai atap rumahku, bumi sebagai lantainya, gelandangan. Posisi sing ngakne gede remah kira-kira. Beda remah terserah ponan, melas ponan. Ada durung akhirat. Soalnya yang sogi, masam-masan banyak, PC nompo, neng akhirat tandi apa? Wah.
Dek rema kira-kira penyesalan nah dek rema kira-kira melas aku nang akhirat. Ning dunya bi ada regen orang gereja. Biasa neng sokir sabuk ya ada menunjungan. Berhubung ada apa-apa nenang budi tak rekan bilon matu direk sokir bilon. Pedat pun tak ada pun. Kala ghibah hakun lil adami. Kala han Gusti Allah ye kala napa? Han pada manusia. Nah, orang yang kewajiban haji, mungkin sampean kewajiban masalah. Cek semunggu kebe daftar cukup pesen sampean. Beda tanah muda. Terus man ya beda kapal muda neng Tasik. Para telasan nabi keneng kebe langkolangan kan oleh bese. Daftar ada rumah marina telasan jual kebe daftar. Utak teselem bisa bi balka apalah. Teselem bi balka apalah. Nah orang pernah kewajiban haji, terus orang yang kata langsung daftar haji, tak ngukura kita ke kewajibannya pertama, berarti Gusti Allah di hak neng nikah. Baan bilan mere mampu, arah mai beri kapal. Dan tibi Elia ragada kelu, puter ragada, malu oleh hasil. Ane kan kalkulasi nama nosah. Napa otak ka manusia saya kira mare telasan jual kapal lah, jadi engkau adaptar pakun oleh hasil. Terselem kapal. Apa tak kewajiban haji karena lah tak ada tetap kewajiban haji. Polan aben amare kewajiban hak Gusti Allah. Gusti Allah dia hak. Ben hak Gusti Allah tentunya lebih berhak untuk tekannya daripada hak manusia. Nah, orang maling ini keberatan dia hak dua. Si wajib tekannya hakun lillah wa hakun lil adami. Hak Gusti Allah ketok tanang, hak manusia. Yang kibane kewajib napa? Membeli. Nah, karena di Indonesia ada hukum potong tangan, maka sepakat para ulama tetap wajib membeli barang saya keco. Tak bisa membeli barang saya keco, ini minta halal lah. Ngaku, engkau sengala sarung ngebeen, engkau sengala sandal been, engkau sengala bobeen kayak iyeng kau ada orang yang lagi pepet. Tinalah halal kau dewan halal. Muntai pindah halal lah. فيقومون أصحاب المظالم قد سب عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا فتقضى من حسناته حتى لا تبقى له حسنة. Serain dari kebagus negatif itu boleh sampai ada selesai. Ngaji oleh lesoh, pasah oleh lapar, bejengnya oleh payah, sodako cuma tiba seluang. Apa? Banyak salah waga orang. Banyak zalim ada orang. Mereka cek ngalak di noreng. Nah, laku beda pembahasan tentang ngalak tunya noreng mon keberadaan lapar, keberadaan hajat. Bene nyoro ngecok bene cek salah paham. Kebela kada kulit takok kelope laku. Beda pembahasan orang keberadaan lapar mon tak ngakan mate. Mon tak ngakan mate. Lemangken kan kebela aku ngecok je. Laku apa je laku ngecok. Mosok laku mon ngecok je. Tapi mula orang ni kepacat pun dah tiba tekal ada yang hatta nan ring soki. Masalah soki king betek maling ni pejabat ni benih tak andi. Ki soki. Cuma betek ngeco, tetap ngeco dek remah sampean. Lemon ngeco karena seeka, tade seeka kana. Ki mulje. Kepepet tara arah polan tada seka kan engkau mau tak ngecong kau tak ngakan kimul je karena engkau pacar tada seka kan lah lamun orang makin ngecok cek lako nang ngecok ya mosok lako mau ngecok lako je kan ke sabe ke pasar jualan ini kan lako mau ngecok bener lako je lako yang kibaneka dari hasil jerih payah, dari hasil tetesan keringat ini kenyamanan alako. Monjan yahi bilan alako Allah sing ngako. Berarti ya peloman oleh lako je cereng Allah sing ngako jan alako. Tutu tekmu.
Tek Gusti Allah kabeh. Alako ya iya Allah sing ngakoh jan Yai Jasim bilang. Seneka. Jadi menoreng lah betek ngecok. Bapak andi seleb. Andi gereci kaju. Banyak orang gereci kaju dak bungkon orang ji. Bapak nanti seborang mah. Laki ku adir tak gelem. Laki napa sekira benak lako tak gelem. Tetap ngecok. Ini kebahaya. Bahaya. Karena nggak dito berat hukum orang ngecok nikah. Nikah pembahasan adalah ketika ampun yuqimu alaihil haddu ditegakkan hukum had maka la yaghramu sariku tak wajib membeli barang serosak ketika ekecok si pencuri gelek rosak barang tanang sing ngecok motor gelek tabrakan sepeda motor gelek tabrakan ngecok HP rosak mati barang tanang malik mun pun lek tegake hukum had maka tak wajib membeli. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah tetap wajib membeli karena hadis yang dipeneka alal yadi ma akhadat hatta tuaddiyahu. Apa yang telah diambil oleh tangan maka wajib mengembalikan sesuatu tersebut. Al-Qur'an juga ngelarang wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Memakan harta seseorang yakni dengan cara batil tak oleh larang agama berarti hukumah ngalak dinoreng walaupun tegaki hukum had wajib membeli barang ekecok. Paham tuh? Paham ya? Nah, jelasnya. Nah, nikah dari sekian pendapat para ulama termasuk pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Abu Yusuf mun lampun tegaki hukum had tak wajib membeli tetapi pendapat Imam Abu Hanifah tetap hukum had karena orang ngecok nikah di duha hakun lillah wa hakun lil adami tetap wajib eketok tanangah ben wajib membeli barang. Nah, cek sampai anak cek sampai tak yahat, cek sampai tak beli pelajaran wajib takzir. Walaupun ngecok din sambian, saya kira takut engku ngecok nikah. Penangis, petako, jangan kebiasa ngecok walaupun din bapak. Ngecok din bapak ini ketahuan bener tak ada had. Ngecok din ring tu ni tak ada had. Cuma tetap haram apa ngecok ndak sih tak oleh perbuatan ngecok nikah sih tak oleh mun ngecok din ring tu tak wajib had tetap haram tetap apa sebab perbuatan ngecok nikah sih tak oleh mereka harus didik anak ni ketakut dekat perbuatan ngecok masuk seneng sama dia anak ngecokan tak senang aku dengan akhirat orang secok kecok ni kah nuntut kapi ada si tak nuntut kapi. Nah termoga pada selamat kapi, termoga jauhi dari kelakuan saya cuba ni kah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا تنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وقرابات لنا في وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما
وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء صحبي مصابيح الغرار الله ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن عصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد ربنا الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها بر وبر خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالي عقسم والفقه المقدم جميع ساداتنا لبعل بفخر الوجوه شبوخر بن سالم وخعق بن سالم قدب رباني سنش عبد القادر جيلان وساسنا شاذلي والإمام النووي والإمام السيوطي والإمام الشافعي والإمام زين الدين المالباري والمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصول مفرم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشي علي بن عبد الله باراس والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر والحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملك الحبيب علي الهبشي وأصول إمام الحبيب عبد الرحمن السقا وولاد المختار وإخوانه ثم إلى روح الحبيب عبد القادر وأحمد جدة والحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس الملك والإبراهيم بن زميد وأصول مفرم ثم إلى روح المرحوم الحبيب علي كويتان وحبيب بكر قرسي ثم إلى روح الحبيب عبد الله باقي والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب عبد القادر بن سلسم والحبيب علي بن سقا وسقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقي والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب مهدي والحبيب حسن والحبيب سالم الشاطري والحبيب محمد بن شبكر بن سالم والحبيب حوض بن حبيب بن شارم ثم إلى روح الحبيب محمد الهدر بن والحبيب هادي والحبيب محسن بن هادي الحامد ثم إلى حبيب صالح بن حميد تنقل ثم إلى روح الحبيب جعفر بن علي بهرون حبيب أحمد بن حسن بن أحمد بهرون وأصولهم ثم إلى روح هاشم رافي وزوجة وجهاج جاسم نوسا وزوجته وأصولهما وفرهما ثم إلى روح صيب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوليد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى أرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وتوب عافية الله يعلي درجات في الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفكرنا في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا وتلامذنا وتلامذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والندمة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وعلى من أسلفنا الصالحين مثل جلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال ونجنا وأهلنا وأولادنا من أهل الضلال وفعل الجهل يا عزيز يا كريم يا متعال بجاه مولى بلال وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.